Atım Barakat, Zulfikarova Barakat. Aksay elin için Barat'tan söyleşiler bolatta yok. Söyleşiler bolatta ne için söyleşiler bolatta? Tacikler cerdi yolu açıkla dese açık koyuyor da Tacikler okları bardık deselerdi gamda bolatta ertesi gün daha bizge uruş çıkarır. Nege şonu biz dinlemek la kıynaydı. Nege yoldaşlar nege düşünmeydi olur bardık saldatınlar çıkarıp ketkiler. Boşalttılar. Bizden saldatını çıkarıyor değil. Bırak onların saldatları ne? Çıkarganda keçen nege bizim bardık adamlar kırılıp kaldı. Şu bizde saldat kavağın için olur onu bilip faydalanıp durup bizim elimizi kırdı. Üyeceğimizi çok kıldı. Azrail biz anamda oturarız. Anamda komuşko neme olur oturarız. Bizden bile yüzde yaşağız gelir. Anamda bir tane sen besin deyip Kudaya bizim baldarımız ala turganlar da bolsun, bere turganlar da bolsun deyiz biz. Hazır muhtay bolup oturarız. Şunday bizim maksadımız bardık Aksaydın yeni bardık demeler yeni cürt tuğan bardık Aksaydın erkekleri bardık ayıp oturam. Şu Aksaydın yerini vayenli karadok kulağı ne kısa kısın bırak bardık bu şehitleri tölösün bizge biz jaktan jakşı caylı bizem tınçırak yaşaytırgan bular da kaçanları biz ne çiçilden beri ana şu lafada gelecek tavız. Emdi büttü, men saçı kaynım öttü, onun balası öttü. Emdi men azı bizim baldarımız bardık patriot bolup жүрüp, şu yeldi cerdi korgoyuz deyip жүрüp, kaynılarım toğda жүрdü. Bitti men köyüm öz жалғыз kalıp durup hikalerini kömdü. Mana men balam üyü Kudağa şükür bütün kalan iken bardık 4'te ölüp men balam üyüne çıkardı. 4'te ölüp çıkarıp juup durup. Bitti жалғыз özü hilap sıkta oturup çıkardı. Buğa kim köyüydi hazır yerim vapşi yaşağım doydu aksaydı körgüm köyüydi oturam. Jolsam ben yeni yerim, men ketpeyim, erketsem men ketpeyim de oturgan köyüme ana şöyle oturam. Keçirет. Namazды окубай койгон болсок, анча-мынча сөгүнүп койсок, орозо тутпай койгон болсок, буларды кечирет. Анткени бул Кудайдын астындагы карсыбыз. Бирок пенденин пендеге болгон акысын Аллах Таала кечирбейт. Аллах Таала кечиримдүү, ошол эле учурда адилеттүү дагы. Мунун акысын мындан алып берет. Ошондуктан аяр мамиле жасалы. Бүгүнкүдөй моундай болгон заманда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ислам тарыхында канчалаган жихад согуштар болгон болсо, пайгамбар бир да мусулман менен согушкан эмес. Бардыгында капырлар менен согушкан. Бирок ошол капырлар менен согушканда дагы пайгамбардын айткан осуяты дарактарына тийбегиле дейт. Короо жайларына тийбегиле, мал жандыктарын өлтүрбөгүлө, аксакалдарына тийбегиле, коргоосуз аялдарына тийбегиле, жаш балдарына тийбегиле дейт. Bir жолу болсо мейли эле урматтуу жамаат. Келиңиздер бир Кудайга кайтып көрөк, бир таквалык кылып дуа кылалы. Кайра жаш нариселердин өлгөнү. Мына кече мурда күнгү тополоңдо да 11 жашар бала больницада жатат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер бир капыр мамлекетти басып алсаңар, жаш балдарына, дарактарына, аялдарына, аксакалдарына тийбегиле дейт. Ал сыздарга тийбегиле. Ким силерге каршы чыкса ошолорго гана тийишкиле дейт. Аларды дагы эгер пленге түшүп берем, колго түшөм десе өлтүрбөгүлө дейт. İslam tarihinde sahabalar soğuşup atıp birösünü şu kapırlar öldüreyim degende la ilahe illallah deyip dağı ben musulman boldum keçirip koy dese janagı sahabam deyip sen korkpoğundan aytın deyip dur başını alıp saladı. Soğuş bitkenden keyin malumat paygambarga dedi. Ya Resulallah munoğul bir kapır musulman boldu öldürüp saldı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakır bey ne kıldın dese ya Resulallah oşağa yemişen espi deydi. Kılıçtı moyununa alıp barganda deydi korkunundan oşentdi al deydi. Ölümden korku çında musulman bolgon jok deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüreğin jarıp gördün mü deydi. Ya Resulallah barına belgili o. Kıyamatta la ilahe illallah'ın kantesin deydi. Kaygırıp bir kança günden gün dünyeden ötөт. Men toora emес iş kılıpпын деп günөөsүn moyununa alıp. Ölgönden keyin sahabalar aytat, menin tuğanım bolot deydi. Bir sahaba alıp barıp kömdük deydi. Köm salsak ertesi günü ölügü жердин бетине чыгып калыптыр deydi. Anam bunu düşmanlar çıkarıp saldı deyip kayradan barıp dağı kömdük dağı deydi. Jaş balдар deydi. Karap turgulaçı mı düşmanlar çıkarıp saltat dedik deydi. Jaş balдар karap oynap turadi deydi. Kayradan dağı çıkıp kaptır deydi. Kayra kömdük dağı deydi. Bu balдар balalık kılıp alaksıp kalganda kelip kapır düşmanlar çıkarıp ketти. Özübüz ile karaytıp özübüz часовой дежур болуп турсак дагы жанагы өлүгү жер бетине чыгып калды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул сөзү кулагыбызга жаңырып турду дейт. Кыяматта ла илаха иллаллах'ın кантесин деп дейт. Бүгүн тилекке каршы өзүнүн улутун бийик көрсөткүсү келгендер, мамлекетин бийик көрсөткүсү келгендер эң улуу неmat, ислам нематын унутуп коюп, негизги мусулманчылыгыбызды унутуп коюп, бүгүн Facebook'tan башкадан бири-бирибизге сөгүш айтып атканыбыз, башка кылып атканыбыз, аларга каршы ок атыш керек башка деп аткандар, ыйманда проблема бар. Караш керек.
Согуш жакшы эмес, урматтуу жамаат. Ошол эле учурда динибиз унчукпай олтура бер деп дагы буйрук бербейт. Негизинде шарият талап кылган нерсе боюнча мусулмандын каны, намысы сакталыш керек. Шарият боюнча үйүңүздүн дарбазаңыздан келип бирөө ышкалап тешиктен карап аткан болсо, ичинен кылыч менен, найза менен сайып көзүн оюп алсаңыз, казыга барып арызданса, казы сизди соттобойт. Не үчүн? Сиз дарбаза курганда, пескобло курганда үйдүн ичиндеги аялым, бала чагам көрүнбөсүн деп кылгансыз. Ал келип сиздин дарбазадан караганы аялыңыздын юбкасын көтөргөн менен барабар.